Osigoro yobochoria boke asense moye bunge ya olkalau ochirgo kwana mange igoro yo muruberio kabirgo second disbursement yo muruberio nyota muruberio bone gendrete kura uno muraibuense kurwa asege serokeria ekia Ulinzi Sports Complex imeye moye bunge area ya Langata imeye county ya Nairobi nabego muruberio no gendrete asense moye Eldoret asense moye bunge ya Kesesi nabego muruberio ka kugiranwa na omwaziri boborende bwe Manesa Skichwa mukomen higari imeye Eldoret nabego muruberio meye ya Nairobi nigo wekiranwa no muraibuense daktari William Samoei Ruto ngakia amangana manke magenreta bitkolega ro mwancho mweria nigo omorikyo manne bwe kyama kirigia ODM nabego mwaseneta bwe county Nairobi Edwin Sifuna abetoko bakakurusi wabwena na gwako isiko una SG go so morikyo manne bwe kyama kiria agia ODM chinga kieche chinga gambere kenene imeyense ya Kenya kyaro ko bakigutugutirare na kubaka isiko aba koseko baka isiko aba speaker be bunge na moneria senate kumokwana Amason Kingi oyoro omo speaker bwe bunge ria senate nabego omo ske Moses Masika wetangula oyore mo speaker bwe bunge nene igore bona bago kanibwa ane kigambere kene mbakora siasa chinde chonsi ekigara chabisi bakubwata kurenganira chiko nchibwande tigo kwasonwa namangana ayege siasa ngati anda mange tochiko kwana emambi yabonega asibwe asechinse chigachege siasa imemuru betrobini na inche Daniel Omwaga nyoranga litkolera ntobwa tomagani gega imeye studio ntobwa tomagani esenchere yabene oikire neno ikaranste aganye tacha kurwa chinkwana chesenchere yabene nigo kumokwanda Pius Mogusu uyo koliye kerego keria kyo senator imeye county ya Nairobi ngo soara chiko kwana mange na neganga yaye ya mwirere koliye kerego kyo senator imeye county Nairobi nabo igo hamangana mange ali abwaterentege siasa ane kera hagote kana ko bakobwa sense media aje serikali onsikianda ikumi mwanto mwireria nigo bono etimu yense ya France yabakabwe kona chireti ityo baso sense media aye chi semi final mega yo konye kore timu area ya Morocco chigoli barasigirese gerobot kubukira rero se ekishikosori cha World Cup chigendere timu ya Mexico eti inse ya Canada amoneri ya US enonyanigo asenchira yende ni game na bigo chikugendera sense media quarter final se timu yense ya Norway yo chikunyorigania timu yense ya England Norway kala na Highland Ireland se timu yense ya England yo chikura onormo captain Harry Kane se kemeno kende Spain yo chikosoria ne timu yense ya Belgium ase quarter final yende Spain ge kurawa no mogosori giata ya mili ya male abayiga se timu yense ya Belgium yo chikura ona bagosori bande buna baba Romelu Lukaku na baba Kevin De Bruyne hamono mo captain yabo Joel Tielemans asagosori yende ye quarter final ni gotogo chikotwaro mwancho mweria timu yense ya Argentina ya Lionel Messi kego chikoso ne timu yense ya Swaziland yaba ko nyake timu ya Colombia sigwetere chi penalty na kwa bakwa ko bwana nyanigo iga basubati be timu ya Junior Starlets bari bari nse myake 15 nebere bawo chikoso segesero ritko liria alia Jumapili century ya bene go chakoligia gosori yabo yo mwero kabisa yo kura chireti giti ye bikombe biri bya World Cup onskianda iko mwancho mweria Trobini ya chakire bona mambia yari mutuna rinkwariganete abo kekere motu tochikonyora mugeni toto kwana mange igoro ye siasa nene siasa chi county ya Nairobi igokoro kwa Daniel Omwaga etrobini ya chakire bene karibu nende mwancho mureria mambi yabone gato chake no murubiru bwetrobini asebono murubiru ria gwo konya basai meyense ya Kenya murubiru kro no muraibwense monye kenenga nyota asentunderi ya kabere ochakire benaritko oria rero asechinsemo ochense ya Kenya oyomo nigo gendrete game ya county Nairobi asensemo ye bunge ya Langata asegesero keria ke Ulinzi Sports Complex murubiru onde nigo gendrete asense media yensemo ye bunge ya Kesese kutoka ime ya Eldoret igari ya county area wasinigishu asomurubiru yo ime Eldoret mogeni bwesiko kabisa no mu waziri buborende waime Onesmus Kipchumba mukomani korende abarai ababerko bago kwana kurwa chinse mechi gati yabo no maseneta bwe county ya Nandi oyore Steven Sang abegati yababunge bwenseme ya Kesese yaberka go kwana tete tinko itambukimba kagari mambi yabone gatrasa basa yabaikire sense media nabawo bawo konya kali tkolera ro gwetro somurubiri onyota oyota tunda ya kabere litkolero kigimano yigo chiko wenda go chinsemo au chinse ya Kenya ngotambukingo nkoro kibuna mangana gendreta sense media aya Eldoret. Thank you. Let us appreciate, tuwapigie makofi wale cohort ya kwanza. Kwa sababu tunakumbuka rais alituambia hapa kwamba cohort ya kwanza ikifaulu, serikali itazidi kuingia kwa cohort ya pili na kuongezea hawa pesa na kwenda hata cohort ya tatu. We want to encourage and congratulate the first cohort
for ensuring that this program has continued courtesy of the work that you are doing in cohort 1. Today, we are going to disburse to the second cohort, your second disbursement, and also we are going to distribute to the the second. Nataka kuomba vijana wetu, tunaposhukuru rais kwa mpango wake kwa maneno ya vijana, hii ya entrepreneurship ni ya kwanza. Ya pili, tuko na maneno ya kazi majuu. Ya tatu, tuko na maneno ya affordable housing na program zote ambazo zinawapatia kazi vijana wetu. Pia tuko na program ya kusaidia vijana katika all the other areas. We want to ask our young people in our republic. This government is the first government that has taken the trouble to invest in the young people. And this foundation has been set by the president, and we are asking the young people of our republic, mujitume and take advantage of these programs that have been given to us by the president and by the Kenya Kwanza administration. We as county government support the president, and we support you young people as you continue to roll out your empowerment programs that seeks to support you in your lives. Kwa hivyo siku ya leo, kwa sababu tunajua rais atatuzungumzia in a short while, mimi nataka kuungana na viongozi hapa, na najua apologies ya Governor Chelili, he is on his way because alikuwa na kazi kidogo kwa ofisi. Pia all the leadership from Nandi, Elgeyo Marakwet and Uasin Gishu, we are all here to support you and give you the goodwill kwamba tuzidi kufanya kazi pamoja. Kubali Mheshimiwa Bitoka amezungumza hapa kusema there are many job opportunities. Opportunities are available across many sectors, from agriculture to business to tourism to education to all the other sectors. We want to encourage our young people. Let us have an open mind and let us focus on opportunities that are available across all the sectors. Ili pesa tumepewa hii ya 25,000 na ingine 25 iweze kutusaidia katika kuinua biashara zetu ili tuende mbele pamoja. Kwa hivyo sitasema mengi kushinda hapo. Tuko na governor wetu wa Elgeyo Marakwet, mimi nitamkaribisha aweze kuzungumza na sisi, alafu baada ya hapo yeye pia atamkaribisha waziri wetu Kipchumba Murkomen. Sana governor wetu, tupigie governor wetu makofi tafadhali, kwa sababu mjumbe wetu wa eneo hili ambayo penye tumekalia amefika. Nataka kwanza nikaribishe MP wetu wa hapa eneo la Keses atusalamie dakika moja tu, alafu kwa sababu rais karibu anaanza. Karibu sana mheshimiwa, uongee na vijana wetu. Asante sana gavana wetu wa Elgeyo Marakwet, mgeni wetu wa siku ya leo waziri Kipchumba Murkomen, magavana ambao wamefika hapa, principal secretaries na wajumbe wenzangu na wadosi wa siku ya leo ambaye ni vijana wetu ambao wametunukiwa nafasi kwa mara nyingine na rais ya Jamhuri ya Kenya kuwafikia kwa ule mpango wa Nyota, mpango ambao utawezesha vijana waweze kujimudu na kujiinua kiuchumi katika kutafuta njia mbadala ya ajira kwa biashara na biashara midogo midogo. Na kwa hivyo ingawa tumefika tumechelewa, ni samahani mgeni mheshimiwa, kwa kuwa tulipata hii habari baadaye tukiwa kule Nairobi, na tumejikaza na kwa ajili ya muda ambao ni fupi, kwa kuwa rais anafaa kuhudhuria huu mkutano kwa njia ya mtandao, tumekuja tu ili kuja kukuunga mkono. Juzi tukiwa kule bunge tulipata hitaji la rais kwamba tufanye supplementary budget 2 na tuweze kuweka pesa ili maono ya rais kwa vijana wa Jamhuri ya Kenya iweze kutimilika vizuri. Na kwa hivyo vijana wetu, nataka niwahakikishie kwamba rais wenu anawapenda, rais wenu anawachali, na huu kazi ama huu safari ambao ulioanza na rais ambaye ni wa Jamhuri ya Kenya, nataka nione ishara ya rais ya tutam. Yeye anawachali. Kwa hivyo alianza awamu ya kwanza na amekuja na awamu ya pili mpaka vijana
Mwancho mwelea togo skamotu bono nigo mubunge bwense moye bunge ya Embakasi East Babu Owino yasokiri na kamochia babusa abense mere ya DCI aso kumubeka byaro musoyo mo asamalieta stano na likalia ye nigo baba tebanga nigo bamubekerete bintu abitabwate gati yabo na masasi amo nechitia gas bose amarioki yo kurusia mariga korengana babu nigo babusa bategete sekigambero keria sekigambero keri kyari muru eliogochie kumubekera mamocha ikorende akamochia babusa ba DCI aso guteka seme yuna gotebanga musawo yotabwate mamochana don stiango torara enkwana ya Babu Owino akero musawo bete kubaga kubwato kwa bene sekigambero keria kyari muru. Asanteni sana wa Kenya. Siku ya leo hapa tuko Limuru Law Courts. We came here to represent Stano. Stanley was arrested by rogue DCI officers. Actually, that was an abduction. Abducted along Nakuru Naivasha Highway. And today we've come for a hearing of his matter that was supposed to start just now. But to our surprise, our meals have escaped the court. The DCI officers who arrested him have refused to come to court. We were ready to dine. We were ready to feast on them. And we wanted to teach them what law talks about. We are ready as we speak. We've been waiting here from morning. The witnesses have run away. These DCI officers, if you know that you are doing the right thing, why don't you just come here today? We want to finish with you once and for all. And I can assure you that it is going to be an embarrassment. You are going to be humiliated. You are our meals. We want to feast on you. Get out of the DCI headquarters. Come here today. We want to destroy you in court. We want to deal with you circumphoniously. We are here with Advocate Nurdin. We are here with Advocate Oruko, Advocate Pius, Advocate Abna. Tuko hapa na honorary advocate Sheikh mwenyewe Taliban. Pia tuko na yeye hapa. We are ready to deal with you. Hata kama usikii lugha hii yenye tutaongea, Taliban ata-interpret. Kazi kila kitu iko sawa. We want these DCI officers here. We know you are the team that has been abducting Kenyans. We want to see you. We want to tell Kenyans who you are. Tunataka kuwa handle vizuri sana. Hii maneno kuplantia Stano tear gas canister na unamplantia bullets, unamplantia bangi. Tunataka ukuje hapa uprove hizo cases. Tuna meet na nyinyi soon. Stano sema kitu. Maybe vile ningesema nimeshukuru kwa vile tumeweza kufikishwa na Mungu tukakuja tukiwa tayari kwa hii kesi ambayo ni abduction, ambayo utekaji nyara, lakini wao wamekosa kufika. Mimi vile naweza sema ni kwamba hawa ni watu ambao wamefanyia Wakenya wengi hii mambo vibaya sana. Wengine wanaua, wengine wanawekelea mambo. Zile vitu ambazo wanafanya nchi hii wanaifanya ni kama sio watu wa hii Kenya. Mimi naweza kuambia hata kama wanatumiwa vile wanatumiwa, wajue kuna kesho. Na wajue whoever anawatumia kesho hata kuwa. Na maneno bado ni one term. Hata watufanye nini hapo hatuondoki. Juu lazima tuondoe the rogue government that we have. Na tunataka kuambia Wakenya wote wasiogope, lazima tukubali kutetea nchi yetu. Mimi nilikuwa tayari kwa maana najua mambo yote yale wamefanya ni ya ukora na ni ya uongo. Lakini ndio wasifanyie watu wengine hivyo. Ndio nataka kushukuru mawakili wangu wakiongozwa na Governor Mheshimiwa Babu Owino ya kwamba wasiogope kujitokeza kusema mambo yale wanaona yanaenda vibaya. Kama hii waliniwekelea, wamewekelea wengine. So yangu ni kuwaambia tu wajitokeze hiyo siku, wakuje kotini, tupatane na wao, watoe ushahidi wao, tutoe wetu, na tunajua kuna Mungu mbinguni ambaye atatuondoa kwa hii mambo yote. Asante sana. Kujeni kotini haraka, we want to deal with you in court. Kuja kotini, we want to deal with you in court. Witnesses hawafai wakimbie. Tunataka kuwa handle hapa kotini. Kazi yenu ni rahisi sana bwana. Kazi yenu ni rahisi. Nyinyi kazi yenu inaisha kwa arrest. Hapa kotini na wenyewe. We will handle you. Babu ndio kiboko yao, mtetezi wa wanyonge, na nasema governor ni Babu, na kama sio Babu ni Babu Owino. Kazi
Mwancho mwirelia uyo ne nkwana ya Babu Owino kurwa chinsemo chiri chigambiro kia Limuru. Nonyenigo chitebeka chabutokire ni kominesa nesa to igore chinsenye chiabona mambia senche abena abuno nkwiriro mutumo komosini kene tokoyana ne togo chigosoya masa yemo no mheshimiwa Pius Mogusu uyibo igoro omobisa ase county ya Nairobi nabo igo komenta nayo niga kurigia igabe teganga yaye no bonyamasi bwe bonsi asobotema kurigia kiroke dikyobo senator ekyo ke karansere boniga anomo oyo kabere omo SG ekia makeregia ODM nkomo kwanda Edwin Sifuna Kolende kodangana Pius bono nechinga kecheche kire korai county ya Nairobi buno mo senator kwe county eyo kurigereria himeroberi yonsi ye county bunegendrete gose oversight road eyo korengana gose egasi bekira saba senator ye county ya Nairobi Thomas Goskatoko yana aya masa ya mona Pius Nyakundi to kwanda igoro ye liberera liege siasa egenete kweni kibu as chinsemo au chinse ya Kenya. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririye imena ishiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera nchekera na iboletwe unango tebiwa na ibolu tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chibike miaka sta ngachaka ngodifero po ngoira samago wani kamoto atwali ona wacha gitego nime yo muroberyo bw'umwenori kiraritukure Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bw'umugusi Mwancho muligereri Nsoko TV egeta sembe mo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyara bategereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki Mwancho muligereri Nsoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batoko genda asibali bale chinsemo chire isiko ya gusi si chinsemo bune chia Nakuru Mwancho muligereri elitonyare ko batoko umugusi ora sensemo ya Nakuru libaga eli ko bakoigwewa na nene mono ntonyare ko batoko so asi chinsemo Eldoret no mugusi ora asensemo Eldoret nera nyare ko bakoigwewa Mwancho muligereri ntonyare ko batoko genda asibali masamba ina chinsemo chia Molo aliaso mugusi yale enuletie tunyare ko batoko ireke gusi orono mugusi nyare ko bagakoigwewa asenjera enkeranu chinsemo chia Mombasa tunyare ko batoko ikoro nelio mugusi nere anyare ko bagakoigwewa asenjera enkeranu aiga omwancho muligereri asegeta seni Soko TV no gotochi ko batoko kora igekurugeito tunyare ko batoko gekora asenjera bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiriyo yomino Mwancho muligereri tunyare ko batoko korareria okorari kwanya gusira asenjera bwenerete Nsoko TV oboroso bw'umugusi Mwancho muligeria bwa Nsoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku au akene rure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago gi Nsoko TV kochiko komanya onsi eya masemo ali aenekiwe ali aroberi go chiakonekiwa ase sector yechisemi kurogase obugatagati bo mocho Nairobi abego chi county chonsi 45 nebere ase ense ya Kenya elioko ligia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi ense ngongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igogo komanya ayara bega gwateka korwa ase omochomane no Nairobi erietariane Linet Nyambane Eye Nensoko TV oboroso bw'umugusi obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore asama rieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi
ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ugoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Better Me nigo togo konya abantu bari amaru na amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Etogo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gutumia amaru na amariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikarwari panya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge akonywa amariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Better Me twabarwali erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima bwe Christmas number 0706380913 Better Me Rehabilitation Center lichi buri gukora kingatare icyobutindo Eye Nensoko TV uboroso bumugusi Karibu naende mambi yabone go mwancho mwirelia sentunda yende ya kabere bono tawaso asomoro bibetro bini senkwana yabene mambi yabone igani go tochi kugeria mangana ilibera lege siasa igani tekweni kibas chinsemo au chinse ya Kenya ne aseme sang kunege siasa igani tekorekana hasi chinsemo au na higo tomubwate mambi yabone ge mi studio trende utatiga hano mheshimiwa Pius Mugusu huyu no wego oromo obisa ase county ya Nairobi county ka no governor Johnson Sakaja manyeni go nigo togochi kwandra mange go chiara kwerera hinki yagire erebone go bikuru nyamasibuaye tatende ko korega ase county ni gatagete bono go so ase kirike bo senator yanyara ko baga kurgeri meroberi au ye county na kwena kinga omwana omomenyi bwe county ya Nairobi nko bari ko bakawikane bwe meroberi yaye bune bwendrete ye bochenu kisemi gati merobi ende menge buna magendro au buna chibara imeye county ya Nairobi emambi yabonega nali bagali bene komodeta ase studio Pius karibu sana Biyamana sako ngali bago morali muna watebe ke maana njembi usingoro kwa Mugusu Simeon nibo ire kurwa libo itangale bo basigale lianya chuba saba yuri bakaro ku Simeon no mongi na kemuma moyo bale no bale bonse ngomba kolgereti embandi gereti alafu na tebringa biyamana sako ngali baga nje no momenyi o Nairobi nje na abedi Nairobi matuka mange boni ga like 28 29 years myakirenge ni miaka meronge vere ni tatu na iboiru au kwa iboiru kwa ndre iboru miaka yonzi ni abiri ngokolega sikana gorete skuru ngaenda ngachaka kolega si ana se sema ya Nanyuki na irito ngachaka kolega si security yende government agencies akarata for 7 years and then from there ngacha Nairobi kana jite Nairobi that was in 1992 nganyora ni Nairobi mujionero maneno abantu baito bali nini alafu ngachakero manganda yansema yo bugambi bwane najagete ko bumugambi keronde kirasinye kuongoza abana primary keronde kirasinye na renge monitor pake high school nje no mugambi na renge in every category ngo gundo bugambi na nakora bono bugambi bole amanyinga nime talinga ante ebiritenena tali ofosiri ya tini forced njino bogende ani najira ringa go ikampe bugambime na njengi be direction nanki ga kogenda so okomenya kwa Nairobi na menyera matakai njene no mondo bwe family imbato musubati wa mombo ata abana bane bachikoro babere bonse basomire bakode bakaji university bone mochikorongo some so Nairobi yonyuma etemono kubwanka singibwire lakini ko endane kalende every after 1 month every after 2 months na naraba yuri yara abantu baito lakini Nairobi no manyite mono kubwanka gusi yes babo tebanga inkaninka inkikenke kogera Nairobi yakimtari gusi aba senator Nairobi boniga asuko bwate umayene abantu bali batakere ko manyamangana Nairobi no aba gusi to cyane kete mono kubwa gusi Nairobi no abana baito basomera iskuru basinyira se baguchiguchi Nairobi no abantu abange bakoriyo bomenyo okonyora abantu baito abange Nairobi ko sene karaba kodri skuru go sengana kiba gukora abantu kaiga bari almost million nye bano Nairobi nagi yakuriyo bogambi na gokonya abana baito na gokonya gese gugwita sengenjonga Nairobi no tubatagete mono lakini nka gusiya stoiboire na abano musabujibu na abano mu MCA na abano mu MP au bado nabagusi lakini mato toje tukorikia
kujiendeleza kimaisha. Wano Nairobi ase competition here naona into toko buri obogambi because jenatene ni obogambi. This is not my first time. Na atene ni obogambi na tenete mno ma MCA Madare Ngei ward. Alafu njitimenye tingei nje menye the Westlands. Lakini ngana kuburi obogambi ororo. Gatambo ko Westlands Dagoretti. Nje gatambo ka ko Westlands ko Dagoretti nini ngaenda Madare kuburi jukura ngaki ngajikura because ko ro mugambi na bako enda be kama sakara ukwana nabantu batena nkira bakorere. Arabu abantu bagotegerera. Nandi it was my first time. Nkaburi obogambio. Alafu for the records nje Nairobi chi ward 85. Chi constituency 17. In fact, I am the first person who mo Tanganyika se Nairobi. Asomo jo Nairobi mogima. Kobeka bagusia ukwana na bagusinga neta kire to ba motori yo bogambi na into tona nga kitoko kora because bagusi ntora se biashara social life ntoro lakini ngetukiriko kuruna political power mtu arengo omono ime ya Nairobi en Nairobi county bona kana ja to beka bandamo na re gotara chibesa jana na gutumia time ya na gutumia and my brain ngaonchoka na nobody funded you nobody funded me ngaonchoka na chiwo 85 chi constituency 17 ikominesa no bere ekagusi arabwe kare uchaguzi ajigo ika narito agite konyorana no mugambi Simbarati umheshimiwa bone governor igalenge nominated MCA koruta goreti nere to kobwatira no gatana Pius Nkie ko rigi Nairobi ngabate Nairobi ndagitaba gusi tutware asito gukwanira na into tumanyekane araba gantena kibono utegete tokore kama akoronga matete atokoro mukutano tokakoro mukutano Mutangani County Hall yumukake that is 2013 tokakoro mukutano manena abantu bagaichora abantu bagacha tokabagorera t-shirt torigete t-shirt ngobomo bwomo gusi Nairobi in fact no twajagireta umheshimiwa Simbarati akachagante Pius abantu abakwa amanyire Nairobi engimaiga ntokokoro mukutano manena kabisa tate yabagusi baito ngamate nje timbwati problem na batokora akama wonde yumukutano turandaka konyokorera Nyayo stadium nenya arekane ngamate umugambi wakane chibesa njira batokonyokorera Nyayo stadium tokamanya agakana chibesa tokakoro mukutano manene Nyayo stadium eyarenge the late prime minister Raila Odinga alenge in the office mune kwene prime minister ya Kenya tokamuchika agacha asigeti kya Nyayo stadium asaba gusiba si pebaito barenge paka maguru ragateba bagusia mwabere mo gota support sana bagusia baigwa Nairobi mutakorigiri bagerimo na ini mutenenegere na injemba support manyoro bogambi na botu achagreta Simbarati agachakanangeria gante Pius twakorro mukutano no tagete obo kerugo kene ngamade ya tete kerugo kene lakini nabo ngo support that is where Simbarati achagrete alafu kereto akata election yi tokamanya kanyora MCA sano Nairobi chire elected na Simbarati muno muchumbo Dagoretti South. In fact ase historia mugusio Nairobi totakire gotware gitabu kirigo ruguna Guinness Book of Records eriatheria Pius mugusuri toko because inje narenge the founder inje narenge the chairman inje narete to mungususu mukoyo nga wikaba gusine tutagambe Nairobi tokanyora aba MCA batano no mugambi Simbarati muno muchumbe na watu wajakire tabu for the first time in history mugusi Nairobi Kenya. Wana garugo abantu bagatano bo mugusi Nairobi bo mugusi I'm very happy because bono tubate chigroup chinyinge sana Nairobi chigroup chinyinge chigukwana bo mugusi ntobwate biyomba awa muna boni gana abere one of the people ba konyire korosi ebiyombe social welfare groups chiro almost 210 in Nairobi County abuna abandi baro abakora maremo abandi baro ababoda boda abandi baro abagwakanira chombe abandi baro abagasomi abana ebine byombi basi na akore na supportiri na participatory igobana Nairobi yonye manyete mono kobuagusi na I'm very happy nga muno mugusi ntogenda takokora and we are doing very well asenga njonga ebyombe bige byanse karibigo chamo mbibwate sababu bigo chamo na ndengwe konya bire so bakara abantu bita bakogenda rekabireyu njende happy mune fatanga bono ka saba gusiba ito baikire babwatire raini barori ngobogambi nobuya nande to kubwatanga kirito le group otoko konya na twensi nande to konya kabuya ekero tole kiombe no abantu bito le mente Nairobi to kubatena oiko to kigore kiombe na bira to kene kiombe kya matanga na bira to kene kiombe ko somi abana so tete kana yo konyoro sino bokong abantu abagocha bagokonya muna muno mugusi gusi tenga muna Nairobi kene ngendo ne chibesa
Ontori gokora egasi ngentori gokora kebarua ng'ai okoragera korwa ng'ai okorara ng'aki okomenya. Bono Nairobi abanto baito egento tokobatengeri ng'akera baraso ebiombe igego tokonya buya. Na intu twarorera amapato twarorere ng'a tumefanikiwa sana se Nairobi. Naende bono iga we are in competition nebisa kubinde. Ebinyoro bya seitoga tokobiroko ebinyora sing'enju echi constituency bono. Anye Westlands, anye Embakasi South, anye Mathare, anye Nkebira. Asiteyo mugusia teyo Nairobi. Nabwe asore rosi kiombe kia rosi group konyana kora magenderero. What about the political power? Ngo tobeka amabono totenekero gekine ntabana notora because karo guriye kero kyobogambi ino bisi monene gwabeka. Ino bisi kwabeka ng'abantu baito bacha bakonyeka. Abantu baito banyora usaidizi gega. Abantu bari tobwatema anyankwanya gotara Nairobi buya. Uranyora ababoraka chintakana bana basomera ichukuru mbamanyiti monto ndema so njitete ko create an environment ase to kana obisi senator nero gonko gendoro nkwana manganane usaidizi yaneneriri na nje tonyora ng'abantu bari beto kokonya nje bona tari jensi nje no mundu mbate experience nje no mundu mbate abana nje no mundu mbate abachukuru na akorire gasi yebengi na akorire gasi ya security gasi yebengi na akorire gasi prime bank for 23 good years one bank na kamera ngebene tatu. Yes, one bank. From na jagrete mune entereva ekilaki gocha pake manager. Igoni meta bugi mobanda Nairobi. So, tonyo abantu bito mbogati chi obisi chinyinge chi MC enchiro chi MP enchiro abantu bito keba okonyeka obuna buo bugambi kogendererie gese kugitu mutu. Yes. Miaka ni mingi sana mheshimiwa kwa bereme ya Nairobi. Aibuno mwabisa ase county ya Nairobi, county ya Korono mo governor Johnson Atasakaja. Nkigeri wate makora nenegesa ukimogusikira bonege tokwana mugusikira nekero chikuliye chikuru chiao igo chiko bonyamasi wonese umugusiyori Nairobi uno mwabisa gari nkigeri orego keregwa akorire asense mugusi apart from mugobe cha kebyombe byokora tobomo nebintu binde binachi welfare kurende aso okubakonya bagusi chigasi na gintu getina kubegorera byasara nakone nkibanda kyabo nkerendere nkerigo cyane nabantu ba bechi abo busabe county buna bari bakanjo inki what are you proud of in that section? You are very proud of saying nje kara abantu bamate ng'obisi nero ndobwate chi obisi cha county tobwata bagusi nibagitenta tekwera ni musiri chofre uya muno sana musiri chofre nero gareto togasoi county na ndeba abwatante na idwini nyakundi kara twasoete county gabu abagusi baito nona kara mikutano nere twakora KICC 1 KICC 2 KICC 3 twabato-korangirie governor yito twarengo kenyekora on a Saturdays kare gabana abugocho ntu again ebinte binge nona kero abana bari kurikwa bakuru ku Green Army twara katayo mo gabana nga Green Army abana baito ba apply na intu tonyorero tokanyora abana bange sana Green Army bari gitu abagusi abane mbaro bari barenga se security sector liri mbadi yarenge in charge kare contract yaba ya erete twara seti list ya abana almost 51 abana ubakabikwa Green Army because already barumba better trained bagasoro chigasi chapa gusiba ito chire mainga munabone gasi chiri cha shoe shining ekere bipande bitu byarenge gwakwa bantu bito mbarenge gwakwa mbarenge goseriwa lakini yote bakorera bange tawo ni megambia ruseti sana ebe gite bikarusibwa ni materero isi asenge ngetu abegete order as a policy ye county mato osagotige bipande bibeko everywhere no shoe shining everywhere igoto gutwara order ye company ye county because into bwate planning act ya planning bwana kare bya kitu kurusuku bya rusuku gradually na ndabantu kusibe into batetinga anko story because of the policy sheria yabekiru alafu aba kusibe tuno matemba bwate matatu town ya apa totarande simatatu mheshimiwa bya rusi bwibandebi ebinge sara tukego bakorera rero simategali mu yave ni utirumba kagaiga did you put them somewhere asana mu abo irito mukababeka usena mu abo usetiga mukabatika otwa jobless otwa babegete ebintu bikoro kuna backstreet ni corridor chiri chiarenge insecurity lakini bone gabana nabeka cabros Jones na ande chikabe ku lightings bono bari tu abete ku allocate yororo mate Nairobi ne competition nero bari babeta allocated yororo ni fact imba so eto abo gusia banksan bagaswase ipande bagaswase jistu mata se street jirina chiba chinke ebikoro to nabe bigwa kwerangyo so na intuntu arwanerete muna bagusi baito bagaso yoro no bari ngokora bari gasyo no ne bikwirinde biga banda bakoro kuna hokasi gari ese bakona into bwate group jetu jire hokasi bari mari na bisa kubinde no ne kera bagotokera batanga street geto to chande giteiga na iga ngosugu matori paka twanyona baro banyorire no barase bakore gasi na intuto ko ba very proud of that yes enko bwate ngwana igoro ya matatu yeito Nairobi boni igase county ya Nairobi
in fact route teyo tanyore gari omugusi na andi chiruti echicho pia kana bakolete rugose sakasi gosabichi kabira bine ko basukuma chire nini in fact twanyorete system ingi yano yoko wa marube korue county na into tokwanda se chief officer gose minister for mobility ndaba tene sakeye nkobogori erega nyalukite nera yabuguria omuntu akoyuri rube rire genuine arabu bisa kubiribinde karabiko arabagatanga aona ndaba ijoire county umuntu wana bagusi bairwe stage yeyu abagusi batigire teto ganda asegete so nintu twarwanire abagusi baitu tore very proud muna bonda gatayim na chigari muna chistabas to bata bagusi bita bangsana ochi chemba saba in fact 97% na bagusi oji jero oji jengong tigari jonse jikobogori na digitally disturbed bakobogori ku stage bara located bagwaka na revenue bakora returns and we are very happy of that. Yes, so I'm even to be proud of kabisa kitu arikira abana chi stage to secure muna bono rojege komba nkorosi gwere nini style yero chema kongeni korosi gwa this affordable housing abagusi beto ngotojera bano mbale bwate chikaniso bato taina bono ga iganga kiego otoko ba guide bieto batenga ga ige serikali ya tebiri ne national government inusuka igankwa gachwere na into totete konyore ke pande kirikia gachu na bono ke komba muntu iwe chakopatesa none gyosi kyakemo muntu iwe chakopatesa none gyosi kyakemo omura ibwe nsina baveteka batebanga gikomba aba abonchureri mbali ochi gokorera kwende muchitego kwandenga ne yubada kera ninye bwatega inde nanyiri getiniri maboria onaro kurende kalenda ne nkwana yao. Yes, geko garabinte biga akara abantu bachokira muji na nda so gokorera biasara muna bono totebe muna abantu bito mbali bwate chi hoteli ma Nairobi na nda bagusi bito bwate chinyegitari chinyingi sana muna nje nabere gutarira chinyegitari chinyingi sana ne chi school kware kanyora bagusi bito abange mbamanyiti nganki batakere gokora umuntu akanyoro jakiri school play group baby class grade 1 grade 2 takanyora ngana bwate information nga chira se ya utakere gutwara nchirichi kada tuigete toko batenga nere sisu tegetekero gocha sitol igana boko kora iga waka na iga kwanyore license wakore biasara biao bagusibo ne wabwate school tabare private schools chiri Nairobi county na intutore very happy chikanisa marandi muna yandere takere kanisa mundra bako jake kanisa yae payment yeri gotakerwa se county ntoto ko make sure ngato abakonyere to abagaidire banyora what is required egere no akero inspection yego korwa to konyora nga henkyo to bwatere tiri kwende muna bone skuru ma tiji skuru yiga bana bako jaka private abana ngoje bari basira kwama konyora umuntu manyene osiyekire skuru osirire nga yogo chukobwati lakini wana kere skuru ere registered ntomanye the details ntomanye to bisi yama ntomanye na yumwana gotoke skuru yenga yago china bari mbaro romparinga bago so mi skuru ina ndi mbari qualified so ebintu ne binge garore county kana bagusi beto bamanye tenga mugusi na regari bagocha na into muna bono job siane na bakonya sometimes kirego nkeyo ni soka ke yo muna rero Friday aba ichiro bategetenga ngotokonya mole toko bakonya na into twa feelinga omugusi imbia pako mugusi orara kani Nairobi by the way woni iga no kureke gusi Nairobi moya benyu to mumbo ya bagatana wajana na wakisi because to asoire kere sector and we are doing well. Yes, mbuya mono kabisa mheshimiwa tutu kwana mankore tete tambo kake katochi gukora bono kino kwa ribu gagia bene ukwa nimeruberi eri ya obwate anene se county ye omanyibo bye myaka gwetani meronge bene town tatime county yiga ya Nairobi nabo igo kwigena kuonga giso kimo gusi bachiko bagusira time twese no metu mubarwa bagusi mu mucho Nairobi mubarwa bagusi baniga otore 310,000 matuto ko barwa ni obwate tijikura aune chikora cyo bakwanire ni chikura choka nende mbare barabwate bwiko mbaro bagenda tukubata boniga turakora census tumanyana naki gakara una bagenda tukubata kira lituko tugitonyore data ya latest lakini so far so good abagusina bwa tubwate bali Nairobi as a county ya Nairobi boniga sabantu bakuru kuna bali bagwaka chikura. Yes, mbuya mono kabisa mwantu mugeria turenere Pius Mugusu uyore mu bisakuru se county yiga ya Nairobi nabo igo begetubunya masibu aye soko ligekero kirikyo senator we county ya Nairobi bosebo chorio bonebo mwako gocha 2027 tonte kukwana mange wanya koromanyi we county ya Nairobi naye no umumanyi go sino Mugusi nabo kulikali uko se page to gabu ya iyo nabo kulika se page to gabu chimetandao nabo yoga nabo wake simisi na mbese screen ya essential ya bena wanya kubwateri bole rinderi yonsi gochese umweshimiwa Pius Mugusi nabo kunya bakobori na nene nabo otagete ko konya kenchende yonsi nabo gwaka na kuboria essential ya bene mambi ya bonega kandi kukwana mangana mange bonega tego chigoswa sense moyende Pius
turumbuka ke tukwana mangana bira kubaka karekana ime yense ya Kenya lene asense mije siasa libya ligi siasa ligenda ta comment kana sana nakire tugenda tukubarama tukagenda tukubutoka kabisa turuchi bo cholyo bone ebu mwakogocha twarere byo byo siasa ndubwate united opposition ko kare county nde kero kwana igoro kare county igo community gore ime serikali na ndubwate opposition ndubwate rinda mwananchi ebinde binge byakire ndubwate mugusi tenere ubege tubunyamasi wasokuri yobora ibwense daktari Fredo Kengo Matiangi kurende gwikara rero na matukata na bere ayetire kurwa yakora yakorekana asechiro himuchi kyombu time tugosikonyari ba uri kwanda randonsi lakini nabongo cyo kwali baga yenchere yabene ura kwanda gakore kina urwa birengeri byaho igoro yakora bunake mbiyamana murali asensema ya keumbu nonka keumbu nongo sayera namakanda uchiga derende keumbu yabere chire iri gotokonya bangina baito barari abasubate baito bali bakora ibiasara nande ekero kurugusi no ekero kurukisi no ekero gutenne anywhere ngofiri ore ekero kwagurire ndagereria ukwaguria bangina baito kwaguria abaisika baito wacha nero Nairobi because igano na maguri are very cheap kobwa igaiga Nairobi ntagete guira this time nande ntagete gotabanga very sorry to what happened bagusinto manyekanite kabiriri bagusinto anagoikere angeri ngabono to are very violent nege tendo kirigi akore kantari na abamu muruo mino moraria otogo condemn asengenjo yake goito montakwe wako montoligena obune gari montara baminyoke gari ngetomera seketa abantu kete bakwe. That is not called for. It is not called for and it is not welcome in a society aboniga na botogo diva na ya samaoni lakini okore bintu byao na nchenkore bintu byane lakini asokurwania abantu ke karamu nabono sakorigereri. What is the impact now? The impact is what? Abangina bali bonse people gari bakoni bintu biri onde yabono kobagori abantu boboire ena kochijibwa the stage gari so montago cyo pukiri orina batebire mbari kokorera byasare ebiga ubono ngasenge nchonga twatebi gutobasa kubuguri muntu onde keumbu tobasa kuiki muntu onde keumbu togoranda agende yose pikeumbu. That is a very serious situation economically because you are breaking down the system. Mongina naro bwete litoke nyumba mwaka naro kondi toke mugondo umwana naro tata kondi school umuntu naro rumurweire utagetaho niri tokereria aende kubetwe sindani abantu mbaroro bakoruye amaliyo bakonyu abantu mbaroro bagikwana nyagitari bagikucenjirwa amanyinga lakini atao netiri tokereri takanyora besa guchwa kana nyagitari igo bone getendo kirigia bete na kwanira in several social media groups na abakondemiri na abatebiringa no kwaringe mumuro minto no kwa whatever that happened was wrong. To basa kurwani yo mino ngasenga njoko sare pandei wasasinga nchaita goja because boniga mna naje studio ga wasengo kwana ngende umuntu no yale guteneke umbu ale gukwana asa gukwana ngende tale ko dictate nkyo gokora tale korora amatame matoke na ari atobire ari nyomba ibitungo mbire ari chi avocado nchiro bone chi achite chikaba asara abantu mbaro babwate chibesa muna bangina bari bakoira merry go round bayira kalon umuntu bugorya kalon litukerio wasenga ya waka after 7 days boni gago chukuri kichibesa kuri mubuka hakane asenge njenga avocado eri atobire yasaligire. So that is asara you go just because of the actions. So we condemn whatever happened in Keumbu and we don't want Keumbu te emanyekanenga is a zone asogo tenega ali yao ya twibirare asogo tenega ali yao ya tumu asogo tenna kwara amwa ntutagete kabire ibi esiore ya Keumbu ya bere for so many years and we want it to continue in peace. Ngochi ndo kwali bakapsa tora kwande nkwane yu ngochinde ochikorwa your verdict which way are we going to bring back peace in Keumbu, which way are we going to make people to start again trading in Keumbu. Korende tataracho kwanda Pius igore me serikali negatia balia bakuwate nigwese korobuna biria igabawate nkarwa barayite kurwa serikali kera bareba bwate siasa kyabo gari mali bakonyameria serikali bakwanirwa abande sese mitandao kwa regali ese chinyomba au chobora libago kwanika nabande membi bebisire abande bayikibu koti kwarere bayire abangina bayiraba muraba saba kechinsara ni kwende. What can you speak about these people? Ayabuno remi monte serikali nabure bali wande watre nabantu bari me serikali bunaye akira kwa niguru yabo obara yabo specifically murayo ndebonsi nje no bara inkoriye nje nadire no bara imadale madale igere mbuku unga no ro mo elbuense madale bijana no bire no abo bwate mejo no madale note no abo bwate ko sembinto kete ko guchiesa utaba kwanere tibi ya mutaigwana netera bara nyoro muntu gukura no nesimi ogukwaka go senine patite kete ko tebaiga murayo ndebonsi ogutumie bijana oitari murai
as a society. Because boni geto kenga nae kwaete vijana birichi besa nae kwa guteta emeteri tu aroche nga bakomusubati muno ri obogoriti amagena ni kwenda omusubati umatenera umungina nere nyumba omusubati kara kubogoria amagena kebiri chigwako omonto nere no monto koibora nkio minute mwana kyago chigwaka onyetari oyo because omusubati ndi bwense to kumoroka mama ekero kwa eguchibesa nae no bwata magoso ekero konda gwachikurwania abantu bane nande bwata magoso umata abantu bali bonspina abakenya barengi nande muntu tayoga ali utabwati right yo komenya gosiyo gukora gosiyo gukwana igo tige serikali ikore njene serikali mende but I'm saying ina omuntu gokonyorekana no muibiore tigo be charged in the law obo charged by the law obe ikume oirwe kotini tororongo mu maene because the government ni bate machinery yo koranga ki oyo iga nero chitaka oyo chibesa oyo iga nero chitaka itoyo tigaba be ikuma abantu babwa tusota mate Kenya problem tobwate akero monta bwatiru lirikwa nyode system yeringa osaka ndo soka busa igurwo bantu bachaga tena bane kara soka igo amekwa adapt lakini kiro monta nabo muibi nabo morogi nabo atenga ki nabo ato maina tenene kotini atebenki akoreta na nenki amanyete batia so morayo koreta gene yonspi ebintu biriyo yo ruete chiveza oyo etu chiveza no bwate blame ngana ingwa participated ama afari akaba igo I blame it and I don't condone it. I cannot saying no muntu kwa serikali yorenge ngere motete no. If it is a wrong thing, it's a wrong thing. If it is a mistake, it's a mistake. We condemn it from another angle. Yes. Kwa kwani na yubono mheshimiwa Pius aye no murai kuligio roborai aye ne grandfather, you are a dad. Echire ya bono wonchuri muri kokarekana. Kwa wikiru ni mediator. Nkiro chikwana teko korwelinde. Normal business ira nesali. I think mna rigiri social media se bakwanire sana paka barayibande bakwanire paka bagaka baito banka bakwanire paka abantu bekanisa bakwanire ngi bakwanire one statement tumaomba musama basabiru musama asaba na inchi ase the whole republic because yo sakara bagaka baito bekemire kyomugusi batenene gari ore abantu bekanisa ore tabangi na garia bari bagotebana ka kitu asabira umusama asama ngana akorekanite mutu abere but we are very sorry matho no muntu na gwaka kubuno kugoro gento tegete nengeringa kyata Mungu alisema usame you forgive them so inche muno murai nimbe kwa nitebunga inche immediate gari igonga te yaba Kenya nga yes a mistake was done but yabangi na baiga teturigeria se ebichenene yabangi na baiga na bali bagokora biashara gaiga akitoba yatoba another second chance bakore biashara lakini we will not tolerate such a incidents again and we will never allow it but as muna basabira umusama gakitiga toira nabantu baito na bali bonse bagokora biashara ali mata nabo muna nje na etetorinde ngajikogora matoke ngamakanyora ngane kasini yane kongonere ekara kondigere wanda na KPUC na kiani Nairobi uko che bano ngasinyunga mubori ngakwana agorira matoka ogonde byaya akino kwa agorire na injire na abana ngokoraki abana ngorigeriga bona had to buy avocado egere mu support neba nkwa what plan ine je konya na agorire na asiekire but lakini bona aka oyo gochege sieri ogonde yo muraringa ki akina inje na abana na rekorigeri ngware kongorire kende bona kamate baba ngyo bwate ngane chi avocado mbwate okay mbekere bona ogaiga egere na inje ngo support igo twasabira umusama nande inje natake echire rirane akino na magosa akore kanete tigeseri akore gasi yae tige serikali akore gasi yae gukora na investigation na kumenya ngokorete wote nande nkiatagire gukora lakini abangi na bali bairaniru erega kibanyori bagaria bagendera koni biasara biri bikonyite biasara biri bitenene thichi family chinyinga sana yes ne bambare batabwatana netibu nende mbare babwatana netibu abantu baro abake bakoreta amabe abantu abange mbare ngawe in fact abange na bari soko bari register monto abogete mapema ko butore Messi ko gore Messi ko beka gari para koreta ji avocado abantu bane mbaro batamanyite ko silinda mwana njingwe yarengo batamanyite exactly what was happening because ya RPC ya biashara bia lakini kana bia bete disrupted oroje the few who were involved serikali yandara kora investigation abantu bobu atu lakini abangina bali bande tobasabira umusama agera abantu baito babagutenena ali bagorenda agera nande baba ibiashara yes mbia mono kiusa mwanche mwelete nte kukwana chinkwana kwa igore nkwana ya Pius Mugusu
uyo kweliye kero kyo senata se county ya Nairobi kwenkwana ya na bege brengeri yae igore korwa yiki ya tari tukubune ya rero ase chireria ya kyombwe kero obo mubege siasa wenda mwananchi bwa bwate ebikara byabo gari tokarra abantu bakunyara kubakoreta musembere korengo mone mono chigari chigasari botakarre gari ya maraga ke kubake gosari kwene to uska motu tukwana mangana manga bona ringete siasa ne siasa chense ya Kenya togendra kabisa hese ntunda yende Pius litukorego regambero ngete tinga basipika b'ibunge hene namo ni ibunge Senator Amason Kingi amo na Moses Masika Wetangula mama siwe nyesige siasa n'abantu bari bagoswe nyesige siasa kigima man bakabana wate vyama kone timetinga kyoyere korengane constitution nga kyoyere kona cha gwe kwirende gwe ikotia nene iguru ya Amason Kingi tore bagokora siasa maiso marole siasa ya Kenya otokukora na sheria na nda sheria ulikata cross asenge njonga boniga onduani bonigo murariga iga igo chobu atuna ki wakorera magosa so muntu ndi bwensi ondete you're above the law because sheria yetu anye drafted tokataba nga sheria nere kutokambera Kenya wona kere kwanyora kanene nga gusino bwata magosa that is why the department ya wao ngaki the department eko investigate na koranga ki so muna bona na chaka ngukwana igoro ya serikali gose ngukwana bobe gose ngukwana buya nabondi bwensi yaga oncheki gusangire to task na ki as government why is this one happening so when we talk as government wane ekora kana ki ucha the relevant authorities jire supposed kurigeringa inkyo yago kora na ninki atakere gukora egera bona kero manyi buri bokubwatekana because no ene kero kurigerinde boniga asensi ya Kenya boniga sense ya siasa gakia ba Kenya na banya saa tokonyete kana twachorero murai asoire obisi toko moimi yakebere umwago gatatu twajagire kumukuringa kibona urigana kibona utarakora buna boni igora Kenya election imambinde kare bono undo gosoka se public rally undo konyora rikondo undo konyora samatangari kero mudonga tabare nganjuma tumusimama no uriga undi naroro ukora moyo undi aito isaini ncheningi saini ebine bibintu byagarire otari konyara gwatira ininga ki ngole supposed kukwana what and where lakini chinguru chira na serikali na sheria ngaki whatever is wrong whatever is right has to be right as by the constitution yes mbya mono kima igo gotebanga time tu kwenda turabeka clear Moses Wetangula Amason Kingi mabona tukosoni siasa Wetangula rege kaneka wate abandu to ramo tinni kurwa kala siasa maiso marole baba na digo so siasa county ne no asenge chobare no office na ande barabu abale government officials na ande chi position ba ko hold you know garole speaker garole kwende you know that position is a legal position and what we are talking is about amangana ya sheria oma to bikiro office ali ne sheria sheria iri ko bege to office na nere iyo gataba tutakiri go sokore siasa igo bono takiri go chore kemo na sheria kubwatia go sene siasa gokora lakini nakina ko teberinga singa nyito bwati department yawo acho ko tebana ki serikali yaron ki ko teba about this bona serikali ne mate umwana inji to ko nyara go divine ngabona iga igo murari yago osa go sita go sita lakini bali bwati responsibility yo tana iga speaker akora tama go sita ko tama go na ubari supposed ko ere saba na njinga this is the way it is supposed to be yes mbuya mono tugende to kwana kabisa higombo into so ni siasa korende sama tukawango tware no nyeta tukatikana no speaker chioka even the CSS tware bago tena maisa marale bakokora siasa time tinki entertain yeli chikuyense ya Kenya so to kulibuna ose nigo to zimeka chinguru chirenga njende se serikali na kore ndikera kene nkyo kera kore kanire korende to buska mutu wakwana mangana yeli bya siasa tigato chikukwana mangana gendrete tore chiba election chiko kare kana by day tukachira chiko kare kana cho MCA se county ya Kisii na Nyamira tukara chiko kare kana sensemo ya Western tukara chiko kare kana sensemo ya Central na boniga ntubwate yende gendete ko talibera kigima ime ore kalao bagote bango ore kalao bonega yere busy ko bwa Nairobi county abana inchi banyero bakorera magendero sana tuwankwaruche ese mitandao kirami nkorosi bukire galia chidamu galia se aba bali bakorobye chinsu barete biki amato marangeti korre galia onega kiro monto gagotumike gasi chinko korera wakira chiki ko machigundere irongo timeti should we wait for by elections so that we help people especially what is happening in Orekalo ntotaka iriko ganya lakini kabura nkwa nekyo kwa nenge GPS no matenge ndega kare GPS basokiri sikuku kwana abaga soka sikuku kwana what the government is doing because ntobwatenge ndo ikuru kunge disconnect
egente serikali egokora negente mwananchi amanyete boni gose kurigeri Kenya yitu boniga in fact chipara boniga igo chikorosigwa Kenya ngima chipara ichi chikorosigwa Kenya ngima kiromo Kenya narigereti naroche yani nga contractor no arega iga so kwanyora ng'ebinto biri bakenya mbaraereseru mono bakenya mbaramanya nankige gegokorwa muna boniga narenge bokamba kana chite bokamba orro twechite ni timu ikorokunga jamii imara mashinani no ma tutwanyorta se para ekobekwa epara ye president boniga otoresi ekwagachwa omo China no are para nona sitwakorete ne para igure ivumbi egotoita otwanyoreta abantu bara twakobona ki ngorete te pare abata ne pare iga omo MCA ne rotorete omo MCA ito aki amefanya kazi na ametujaribu ametuletea hii barabara inere reason egerete aba PS basogete siko kweresera abananchi nga nonye mukirete national government eyega na bibi ntega ntakokora nande in this area onye ne para onye ne school onye ngetu kige okoruga iga nabantu bari ikire koruga iga se serikali ensemeye kwanyoro no bari bamagote bono muraria tebi abagusia abaino ngaki iga government ne ntakokora kendi iga government ne ntakokora kendi ai no muntu kwa serikali alafu toje by election ngo kwa na by elections umweshimiwa Mugusu taraje by elections ni mbatari boli mwe chikokoboli boro ya GPS ya mone Skorendo mwanche mwelia teka chabuto kene 50 akianda igoro yechinse inye chia bono mambia karongo manyubene hinga university yatangaza university yagotoka game county ya Nairobi imeyanse meria Karen nigo bono hebwate meroberi aho ye degree nige bwate meroberi o ye certificate naboigo nige bwate meroberi go ikeri chi diploma ne botagete onye bwoteta kwa so university kwa kwareta ikirasi ge 12 teta kwa so university teta kwa chikosi aho buno bwarimu teta kwa chikosi chobaralia mone chikosi mbaka chia masters nabo kwenyora libaga yo kwa so university yatangaza iyo bwata magori aramaya nabo igibwata bari mu bakite birengo bigoro kabisa na masomaye nigo hetiri kabisa na niganchire ene serikali ikigaraniye gosomi na nigo hekurwa chikosi a chonsi chirore nyorere nabo igobe ko bagoko na yukranie ikerengere kiao oyoka bo monto monene nabo wikenya masomao hasa university yatangaza university iyo gotoka ime yo mochene robe chinse ya mochiria cha kalani iyo na university yatangaza hekwene kinga nkonyorora masomo nabo igonye kwenye tagete nabo okobori kiragari sose email yabo nabo ko barikerari uko nabo gutuma application yao onye gweterese namba yabo linde nyara ko besenchere yabe none website yabo nyara ko bagokwerikia buno mworo kibwa gose buno mworo kibwa we university yo yatangaza university egotoka sense media ya Karen aiga hime mu Nairobi university ya Chire ibirengo bigoro kigima university ebwata worke okoro chinse mo chionsi chinse ya Kenya togendrete go kwana no mweshimiwa Pius Magusu mambi yabona iga studio to kwana mangi kabisa sense mo SMS mwanche mwereria no chagoteba I'm happy with your talk show with Mugusu. He said the truth about Nairobi journey and the meetings by Nyakundi Bugonko korenga yamogego likire message yagoteba nga nchirane sana nebirenge libyao naboiga amarao liye witikobo maseneta we county ya Nairobi asante teba liuko likire sentira ya bene mbya mono Nyakundi Bugonko hase liuko liye mambia bonega togendrete imbuya GCS gosoka isiko na gokwanda magendera libabere bago ikirania kurinde na bagoteba tokoreke niki kurinde chinga kinde tokora onanye ngoteri barake bateba weka tomo support nende sentunda ya kabere weka tomo kore nenda be tutam apart from weka go kwana magana reba kore magana tutambuka chimbe be mbaka banga hote abamangana tutam na one time na bate kora libene nga weka bamo support umurai aso abobura iwense sentunda ya kabere omaite boniga se sense mo ya Kenya situikire boniga se mangana siasa ngoikora ase kwa manya kuroro bantu mbatagite ko gotegerera abategete kwa so tebana ki ayore tutam usori one time kwanya oro bekeiro mupaka egendo tutete kuuga iga one time usin two time bono kwa kuminga ki nje two time naja of course umuntu ore serikali njo kukwana umuntu ngarore serikali ekorigete agoko musara ekorage are you going to say one time you are just going to saying two time because obuye bwaye na bwagerere nchende yaga obuye bwa serikali ono bu na chiri ko beresa ngamburu bimutaramanya bono ekara kwa bekeiro mukato naba Kenya totebi tutam gusingu one time umate tutam one time tirika tokonya kende ine terminology igento ke tokonya nkiri muna boni gatotebe morari ogendo tena sabangi na bari
ochake kobatenga nataka kobae besa lakini noyo ni nara utaka gukwana iguru ya one time abagotenga ntutete gotegera kara to besa tokende guchiari mbabu at time kyo gotegera ibindebi lakini ekero mo CS agasoka isiko mo CS igare department yari kira kuri musara igare supposed to yaba Kenya nganje mune PS department yengeire ga no mheshimiwa our president Ruto igongonya kore igana iga na inu mumanya obisi yane ne obisi ya public ekero mogocha mwanya ora this and this na into ningi tu akore mune department bono na kwana ngantu tam because ye bosi ya eningo usene serikali bosi ya ene serikali yiyo muligete goikata yaba ngantu to ko mwatu tam mwanya kokore kwe na gambe maybe the way akebeka mate sharia ne bwate challenge na boko abakata na ki igonki kwa minia kare bwate batuta mugoseki boni go murani no orikira ojijo boli guna kino tete studio yagendere go sote tete sieko togo tebe ngatigendere asenge njunga nkonyorore obosibwa abana baragere kurwa so torusie issue inga tuta mugoso one time asa country ngitobwene takomanya omo PS yoro obisinga sikia gokora abana nja gokorere gasi egasi yako bakorere gasi inumu maitena ngasi gakora we don't know. So that is why most of the people, the PSS, have come out to explain chirori chiabo. No nyambo ni gamuna kwa roje president ya kwa town hall meetings. Meteke kusine kiko kwa town hall meetings. Asa kubuli kwa maswali yote yabeke kiabeire. Ata kiri in fact tutwara chi minister chiaye ne GPS. Egere minister yote buguna ayemune minister ya transport. Ndoroje pare ne bwa to bokongu ganaga. What is the government doing? Chinse chekara go explaining that the government is doing BCD kwanyore president ne naro kwanyoranga president na ali happy na abantu bayenga kibako bakorete information esa abana inji problem to bwate Kenya ngogo gukwanira nkia gukwanira ngaya gukwanira but any other thing abagenyo tuanjine ngamotore no anu muntu abatanga accent utamu sengwa ntamu twezi bina abagenyo tore hakuna mahali tunaenda tuko hapa na tusongi lakini bona ayeka kotana wakira personal wose wata yone serikali yetera nkorere gento tagite agara wa akirite serikali kwanye boli kwanye iri on task woni gento bato mo MCA women rep omo MP na whatever agara kurigeli igati bigo yeta chisukuru nchi okorra gwa kuminga kaige sukuru eye omorai naro lakini omorai yo ino al parliament nko moira tori twa murangirie ke kawo ngabone sukuru yetu ngakite bwate none nyumba chicho cha bana bako genda nko bodi tole we are busy doing other things lakini ogenda okwanenga one time two time bana batete gukongenda batete gukurwani lakini oyo no matenga mujumbo yose no muboli ngoki abakorere so fast emyaka yetatu okanyoro mondagatanga ata iyo sio kasi yangu bona bakenyo twanyete ko complain mono no ni information nego tokonya mbategete keke korera ba PS ba CSS ba sokire isiko ko batebinge serikali ya William Samoei Ruto ekena ke yakorire ekena ke genda gukora ne ekena ke barata ke gukora egera bono bumayane bo Jesu kungaki Ruto to koma joriri akabira singe jato iri chibese go seze nge magendero aba Kenya boka badisaitinga amagendero to nyori kuruga nanga naiga tigango to maye tamwende a complete tamu yae mbia muno kigima korenga nga liuko ryori ikire cyo sumulira ri mambia wonaiga toro kwana mangana ya by elections konye niki tekorera ibintu biri toroche konye niki tekorera magendero bunalia konye niki kagandrete chikura chikire by elections chigandrate maga yo mubungo ligo siri ogima bwa boniga kare by election yakoba serikali yaringi unfortunate kwanyorango murayo sirire that is where to start ya bere gobara yaba ngasinge ya sheria gwiko montacho oruarora ndete ugubodi swali lima boniga ndo bwate World Cup ngekora tukutwara World Cup after 4 years abantu be prepare ngiyeko ere by election yego twara a lot of tension asinge njunga it is a particular place ne serikali yonse pinoera around na bakenya no bali yama gutuke gintu kene ngereki interest boni gantu bwate DCP na ne tubwate UDA turateba ngene bibi yama bire binene ene serikali ne opposition as a competition here always opposition and the government they will have to fight so that oyaire keroge no yaire keroge amagendero ekaraboni gotete konyomu muiseke na nje ni mutagete na bogo cha sobo matena nje ka kimwana unasomete yankuru chombe chingana na nje ngounga Daniel no arenge chombe isana aru ete nje nkona bono chombe isana ibere na ande mungi na makobiara ngo kwagachirane no ne nyumba it is politics alafu motori obana to go deciding and ninki ngongo chora
no muntu uri gwake kura because no are garia ororera magendero kanyenga kyari. In fact serikali tebwati short of magendero serikali no mboni gani etaka gukwaga ko bekere steam ko bekera maji ko bekere para, it can do it within a day. But remember still ndobwata bara ikuru that place banye kuburia government yero ngakie para ga ngayere amachi ke ngayere chigasi chimoko tanga bana bajite bakaye chigasi no mochumbe is supposed to support abantu bae, no is supposed even to give them what they need. Lakini kere government go ya kora analysis ya ranga morayo na shirite igega bana ntuntuta de jikura abanda aba they are lacking ye para, they are lacking ye maji, they are lacking, we can supply them. I think it's a particular area, remember either general election in election ye particular area bwana serikali itaka supply igari serikali nataka ngobekere rami pake nyumba yo muntu igeko bega because capacity ye serikali nero abara ina bututabu ati bwate capacity yo gotabanga buone timbu ati stima buone timbu ati maje ngwari kwende research yakoruga igabako boringa ki omorayo ngaya gotoka nkali ngakwanire parliament anye gokonyoro morayo ukali parliament yo sign igetabu ogenda orara bono tekataka tene serikali ego chagotabanga asigete neta keire para gusini onyo morayo rota ikorangeri wanekere serikali anyorire chance inga iga igo morayo ino sirire serikali ko badenga ngitoboro ki bintu biri mutakire konyora se serikali because serikali will never lack anything, it has everything. Yes. Mheshimiwa Pius Olkalau gerin me Nyandarua County gerese semo ya Central na sama tukabangwega yote bakananga yabeire backyard yoyo kabero mukonyo murayibwense nabantu abangenere bakoko poko yabere korekana gwe kubegetiro ase murayibwense Dr. William Samoei Ruto kurende ibintu turapirora nende SNCM igose SNCM yebungi yoyo Olkalau amagendera mangi chistima nini kubekwa abantu kwegwa mpaka chigase kokora amagendero yechibara kora chirami biragitano babire kabisa kwero che mu kabera mu kwimure bweza ateka chinde gali chigo tukomane sembeo ese jabwe traffic bete kobe kuburogaria ese nginjumare bwensa metenga sali nako ngusana uchinyorekerwa keria is this na magendero gosono kururia kintu ate ba bribery ingikiri serikali yakoralia mundu mutemye serikali kuri no kubakora magendero ayo achire kero chikura chiro chigose no kobali akia abamenyi bensemeli ne bake chikura ekero rumo kachi Kenya gose ekero rumo mwananchi serikali asigoti the mandate yogo kwa everything. You pay taxes. But why this specific time? You pay taxes, na that is what nata bana. Ekara bara ibara sense. Ekara bara ibare. No ena ekwara ko be president boniga. Abantu bali ba omate nkwaroje umuru kindiki. Umuru adikiri. Yes. Nkwaroje ngento kuna tilior. Ekero bono. Kametene backyard. Bono ligerili ari. Arabu ligerili na ekero bu mheshimiwa Kindiki. Mtu atwara na by election. Mbere note. Arabu maikuligeri bono Nyandarua. Iga Olkalau. You can learn a lot. Naki ekere serikali ya amuire kokore gento gosena iga bono no tutajitega. Na ande serikali ye gokora niri. Umusawu yure ngo mugambi orekera asirite. Konyetara achieve so much. Serikali is mofas. Muntu ndi bwensi ukurubo niga taxes Kenya no uru no tarwa no bwatera iti yokanyora magendera. Asense moyo gotabana gosengo morai president ngagose mulima ngamba mutageti. Kake karo gotari ground message tokonyora ne ngao ne itokonyora social media. Are you serious? I am telling you in Nairobi menyeta. Wachire Central. Nachire Kiambu, nachire Murang'a. Umata abantu bali bagukwane rumba bali nse garia, bali bakwimuka mambe bake chukura. Bali okonyora nge para ya etira babikire byosiki amache naro, enyagitari nero, amariogo naro, shango korere sha turi gokora. Bona gwekero kwingicha muno bago tena gaiga. Ntu abana Kibaki. Ntu abana Uhuru Kenyatta. Boniga Mheshimiwa Ruto orase kwerende. We have seen a change of ABCD. Alafu kero goja social media kwanya ro mondago ligoma gatanga mulima boniga teyo ne President Ruto. My friend, let me tell you. Akara chukure jijiko cha wakwa. Akara toja kwa general election. You call me here. You will be shocked jikure ile nga president ngacho kanyora ku mulima ne jikure ile ngacho kanyora from the other tribes because abantu ba mulima babeire in government since 1963. Mbamba nyetenga chi president yechisa tonye sano obugambi bwa kere group omataba gikoye barabu bakolige in terms of how do they
move forward ne biashara byabo alafu kwa makuru kwanyora ngebisa kubinde munabona bagusi otokuba bwati by the way because abagikoyo bali ahead of us bona abagikoyo baro bondi gase serikali na bali bakoregase na William Ruto the president ababatebanga we have gained a lot digeri liboniga affordable housing chirijiku wagajwa bantu bande bacha batebanga ijiku wagajwa bore muno bwango nkigi akora ngi bakwagajera tigachi nyombe ejijiere orora abantu basoime abantu bategerera bamakuru batena kichi bese ejikonye bono ngaijire nakiki nagotemu nabona magendera yo gatebana in one area chinyombe chiri chagajire gose 500 units ojibu atojiro rikarau togo siriense erie sare ka abantu batena kike kyabagaiga because it is a big project covered done in our country so mulima no abantu baito bale lakini nganto tokora ekelele no njo ile kelele eiga na kiyo yo iga ntoli nere ntoli na Ruto ntoli ngomole nere who is the president right now and ekere pare korosgo Ruto is not doing a para for a particular person for a particular tribe he is doing this for everybody in Kenya so that you munabona ipara ya rironi ndage demusko motome timi ino ya rironi mogende bachikorigeri rironi ase ya chakire ase ya ikire na nikikegenderete omanya gondenga rironi akerego cha koigora economic zones chia Kenya omanya gondenga mungu regalo bwate chinyeni okoni para monta abekigyo skiari monto boda boda abekegari omuntu orikiro mondo kanare nyumba nagasiringi kae omanya kurwate yo muntu inga yogo kwana one time muntu yagotenga we are talking about two term progressively eso liboliana lyarenga go mwishimiwa nikiye ko irumure bwensa tumekire niwe nyingi sana atumekire binte binga magandro ao anese bunge urukala lakini tutaroche se backyard ya emurwa dikil mega yogusira kwa John Ngeno nari ruboba bakongera utumeke enibo etatia kerengo nibo bakabantu bakumetinga yekorwa igana no babanga igara sikere keri and is this a fight to die or do between the president and the former president and the former vice president Rigathi Gachagua? When you are assembling your machinery to one particular place, one is to show that you are in government, you are in control. Ekero to ko beka chigari che serikali gari kadinga yani chigari che serikali kitayo serikali got everything na ande Ruto is not scared about the former deputy Ruto is developing that area as quickly as possible within this time area roro na within this time aro kya bantu baringa ki inche ngo kwana igoro ya magendero no yondo hago kwana igoro gose ne yebitina gose igoro yake gukwana lakini inche ngo kwana you charge me by what I've done on the ground serikali boni gatotebenga echijiga iga Nairobi. Tata yanga leta chikali chose piche serikali Nairobi. Ashite yotora chibeke. So we are not doing it, we are spending more. We are showing the people nga monto ndibwenzi of Kenya and at a corner of this country. Na deserve it cover served equally with the government in place. Bono keroge keroge kama. Ngade ukuboria kama. Just be very honest. Aba chumbe tutu tuara marenga 349. Tigana mangana nomination. Mangana special seats. The elected one. The elected one. 349. Toru show mochumba oyomo. Let's say we lose it. Does it make a difference? Actually, onye moteto kelusu na kimokiri wandete borre. Even right now, na achicho mochumba oyu. Ama tukoto bwata wane government yere in place because muna bana tuwakara the budget. The budget mbana jaso metu. Almost the last one. Mochumba oyu oyomo na achicha parliament. Ate vengo itiare sheria. Tara manyana onoko manyana kaki standing orders jire. Tara atuara bachumbe bana ala ete sheria ene yosipi. So it's not as important as like inga eserekari ekolusi. My friend, eserekari nelusi keruke kistop. Tomorrow it will continue. Abantu bari they will continue. And the services yes serikali will still continue kugenda ulikarao regardless ngantu abugete kero gusento bugete yes ya waro kabisa wancho mweli kwa gore nga serikali ge ibate eli iwe bate mandate yo wikania magendro au na magendro ba wikiranie kurinde tari gotema kuri abantu bachiko bakira chikura mutyo bochoria boke ubo chikokorekana alamisi iki gocha sesemero karobo chori ubo chotwara liberalne sana kwa na tole tukiri mutu mokomoke kuna tole tuchiko kwana pius ngo chitori kwana igoro ya the violence to korra nesi akanya sinsema itwaro chese sema ya mbera note ngakiyo bochori boke na ochi
kwenye project kuchiri aramisi ikigocha nakuruga bunkwera niko ikeme mu Nairobi anyara gukwandira abantu ba Nairobi yanekero begitega ngayo yokuriya oborai we senator boso egekero kirike bo senator se county ya Nairobi chiteka chabutokire ni 15 na ibere ibere chinse isano chabona mambia turese kirogo onere Pius Mugusu ase turobini tugenda kumurekera mugana ya siasa na kuruteli so ase chinsemo au chinse ya Kenya mutu moko mosirini tokena eturobini nigegendreta senchira ire ya bene Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Obutindi no bosombasi amate Ninki kere tokore Asa Marieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonzo na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarungai Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru aligo. Panya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Betami twabarwali elinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obwe. Twakirishimise namba 0706380913 Betami Rehabilitation Center lichi buriyo gukora chingatare icyobutindo. My name is Albert Omarigo. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies
in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kutembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakunsi ebenga kiyeriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia singa kichonsi chibetri uratumia asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Uni chiagari. Chomuriria mambi ya bona iga tukonta kuona chisa chigenda takota makigima kara chinkwana hamo honere Pius Mogusu chigenda takoba chinto no tuchinga nso mambi ya bona iga tukonta kumurika setrovini ya soko chite kemeronge bene sauna ibere chinsa ni sano chiabona mambi chume iga ya bona igo mwanche muria wanyari tintangani kabisa goto bwata karibu nere togenda kwana mangi tukonta kwana siasa tukwana siasa chinyinge ime se ya Kenya ime county ya Nairobi na togochigoska agochimutu mwishimwa saru kwana igori yorkara onkanya twakore kana twakore ya rukalau batirenda all in all kintu twari gukorera tumaye kuruka kurwabu nje na sabe abakenya bari bakaja gwa PSA uri karau
bari bagacha gukora chikurechi bagacha participate batware very peaceful election asite yotogucha Kenya asite yotogucha ole kara wasite yegucha election is will come and go tutware peaceful election oyo gochorwa choru yokobuga chakakora bananchi gazi lakini ndoitana ngaki ayo wachoro nje na choro yo ngati toitane because iboge mamboriko kogoru ase duka chikura chikoru peacefully naone chikure kitoka na mutua nje na takensa bira ba Kenya baitu kaki onde kara twara maoni yale etabauti na yao tiga kwango yumino tiga goitana election will come and go gokombuga ngotebi kwambwire ogambira abantu baitu lakini kokonyora ngotoka ndo goitana ngabono orinya lebe ne route ne tekeruge ke ngabono nguturwani ale no yete atumurwani it doesn't help nando kubwa tu be kume okorera matuko awo nando kanyanga kirugi ajini no muntu munga because kero muntu nabate bahati yae nabora nyana gutena bono ubwe nabora nyana gocho kububono yonde ne raire lakini ntotwara hatred yelinga igongo ko chaya igongo ko gecha singenjo egura ngintuki okura akora ba America bakana baka bagwaka 1 month ago mondo yakanyora time because the system yabo mbiere ando beke kadi ayo wakire nyale bokora ogenda bona kadi kuja kobarua aitoro chimondo gojagari gwaka monda agete kadi because chi machine chiro systems are working agere kwanyora gwakora bona na kakadi akamubwate okogenda gari ngwakore gwate bana ande bondo to gwaka tokana ko bogerra sikite tokanyo mondo ke tutete tukubusari chigari chiae nolio gosaririe tago maiti olio gwaka nebesa gokobunu okogoro okobonero ase joint yere asetali genda obisi yae aho gatenga ki ayo morali ngaibona kwari korukwa obunire ori nyagitari age kura ya peacefully na ande tiga Kenya be peaceful ase ngenjo ntuna abantu tuli peaceful yes mbe yamono mheshimiwa senkwane iyo basemia ingi ya kigima tento kwa na nyingi kigima tochi kwa na mange kwa bigiro bunyamasi wa usokolijia bo senator lakini nde tote tukwande ensigoro ya bonchuli amkwa kwana kingo kete chia kare igoro aye chiro ya ito ya Gikomba kwa bere se county kwa kore mirobiri menge me county kwa bere mucho Nairobi enki kegendrete ase chiro Gikomba korenga aba muraiwe sengo tema usikia abantu ngo kana bali amuriro bokiro sambikire ayibuno museneta pe county ya Nairobi oyo gochi uganire irikoba nkiora akore kone kingo murembe ngo chora senseme na bonchereri kokara bali mirima senchererengia asesema ya Gikomba nasinge njaba Kenya nate batali uniformed baya belero le miaka go samana Nairobi yakachagete Gikomba gari no tokonyore binto akwende chianga everything no gekuru Gikomba bakenda gusi lakini Gikomba yagotire echiriri yagotire nare Gikomba gari tokogendi gari yao ogenda ogure ekaroboto kia ogende because asite yugo park congestion alafu bono okwagachwa chipare chi echirobeiri ngayanda umuntu agocha ne gari obekaria obugulie mesigo e pick up na bego cha ya park ya bugulie mesigo na ande igo muntu ndengo etararari asama gorae yani kuna mpangilio alafu chinyomba chirigo chigoro cyagakire chirumu wa sekero muntu akombo etaka okoraki akore biasara biyaye bono it is being done ejirere modern ekaresta kari akore ndumnejo bakana bakora research nige ndokera kunga fact finding mission banyoro mugaka naro onetie tuke yoberera matuka mange sana miaka 30 mugaka yona kiyokoro kungoro kukamau na nini serikali ngo agachere nyombe yega details ji auto na ande no tugoje gukoira niga abantu bali bayenda baru achako komboa nende atari komboa how sure we yet you see ejire belongs to who ejire neyo simuli kwaka na revenue where does the government get money to run igo nyamba chichi kwagachwa chi unit chiri chigo chikwegwa ibinyomba umuntu uri orenga ngucheka na emipira gwaka na rent ende yansi umuntu uri yakwa gutari gwaka na rent ende yose lakini gwaka na license turi gwaka na license yo akore biasara license ya nkuna chole license nkuna chole yo akore biasara enyombe eri mekero chigo swa ngaki mbinu kigo inkibago chiku project kigo chiko bwati kobeka abantu ime ingaki rent yo resho ambali chigo kungegwa already data serikali yebwate kara bantu bali bagopomore ugari gosekare ya pomore tu already data error serikali ne babekera chibesa nkego bagwakana mune rent kidogo because inyombe ne bwate stima uwe akanera inyombe ne ta korosigwa inyombe ri ekaro umuriro bwatire no tete muno chibana gekombe ko ikirenga ebinde binkanda bire kwa the things of the past because bona inyombe chikuchwagachuo mate bono chibao chiriro cyase bagusamba butambe
okonyora chibao ne chinyomba cha mabati ebinde bintu bikubwata omorero bwango sana lakini bono kwanda kwagache koroba infact koroba ne sambu ayo no murangu urai gose bintu mine lakini building no ere bono bintu bingo chiko go change bire completely nga omorero ritu are korora kirenga kiturigo chikoba konya gosamba bintu byabantu so echiri eri ekorosu modern ako modern asikoria egera abantu batoke nga no toka boniga nkurure ga kwanda gikomba boniga murari toke na boniga nae ogusinywa so gweta because abantu abarabangi no takaka wanda uri ne gari auto konyora ibaga igobone ko ba modernized asoko goregento no uri okore biasara gari akora sagi yara safi na hande asoko gendera because regime yake ikuru 1960 toka nyorte independence kigomba has been there but it has never changed but now this regime is changing the structure yaga achubuya kero monta kare biasa nona kero gosieka washeka kwa kwana nyomba komanda na kibinto byane mesigo yane mbiyere ninsiekete because yon siekete nyomba nkong but remember sometimes back abangina bali bakoni gari kwanya bakobeka chinyomba chiria babeka chigunia babeko moskari gose masai korenda chigunia lakini kero molero woja nono masa uri agotama egochi moni egotama yatike koyi lakini bone tokana ne nyomba ere permanent nyomba permanent kuina kwa sababu bintu byansi pi unless otherwise na bime sigende ko kwanyeka that is why they are doing a modern market na muntu tego chiko potesa sali kobera mbuye mono korenganga onyekigo chiko bega liolio na abonchirule se chire yo amanese muchine robi bara chikonyo romo eso onyekigo chiko buna kwa kwanire egasi senator enene no oversight egasi ire korekana se county egasi mugabana wakora ababisa abakora aye igoro mu bisase county kwa chorre ko iregasi oversight e county yo koregasi nkebera kwa chorre ko buri bo senator oversight osekonyore ofire tinga bintu getembiri right in that county so that you want to be a senator and oversight it and obirongei osengaki kerenga ki obugambi kare bagokoru abantu gutwara bari interest and interest nje ane yabere for a long time bechanaga jagete ko standard 4 to date na bongo sabu abantu inena ta capacity lakini boni ganche orojo mondo na bere Nairobi 27 years 28 years chiwodi 85 ninji manyite ngike kore kana ngike tekeiro chi constituency 17 ni maite ngike kore kana ne to kabono nguchi ku oversight governor guchikoba it will give me a level yoko manyara gutwara 30 power umatekero ole senator you go and lobby ngondo uri kwa lopi na kwa oversight kwa korero mo governor egashiri kurukwa you challenge governor komatenga this and this abantu mbatagete abantu bali Nairobi ga mbatagete service by the way Nairobi abantu mbatagete service security and the environment abantu bali Nairobi mbatagete bintu binge because iga atari seito lakini ututagete uroke asengo korere biashara is it viable asengo korere biashara is there security alafu service delivery area government ye day a county government ile suppose konga muna njomo kaaji o Nairobi do I get it njebono nkobo mo senator nkoba muno mo church egasi yane no kolopi na ku oversight again tekegeta kereko kora because nkoro no ne senator egasi yabe nene barabuno na allocation Zimbabwe ati egasi ye senator no munwa egasi ye senator no gwako muno na batabana esukuru ya gachire ga osene Islam area ga iga igeri in a very bad condition. A minister for education, what are you doing with this? Muna boni ganto wati sukuru chinyinga sana chire in Islam areas na andi chire highly populated. Abana bana baitopado. Kwa manya konyoranga basic necessities are not there. Why? Choteyo, majiteyo, clean running water. Kwa manya konyoranga stereo yoko kore biasare bingo korale lakini wone condition ya subjected ya abana tu yebwata mangana. Ono muntu munenjengo tara na magoro na taraga na raga skuru aka na bakabate problem ya kana ngo na senate kana nguoga wambwate facts with me taringa ngo chiko kwana ngakimuna njetheri omuntu bu njetheri sisi sio wakukuja nje Nairobi ni kama musaliwa because taringa na rugusi na ko boli chukora Nairobi I've been here I know every corner of it and I know nga abantu baito ngibata kete Nairobi that gives me a chance yo gotabana na hare konyora libaga aba Kenya bangeli baga ba Nairobi batena ki tiango tora har mugusio nere torore ngia okara as you said injene fata na de grande fata njethari chance bona ngotena ne rango chikoria gasi ano no goncho kana mnoje president yite goncho kana all over wakwana na abantu na kwa by leeway by the way what I'm going to bring maybe you can ask me that is the next question what will be different from you from others mine is simple to create a link because between mwananchi na serikali obviously yanera open 24/7
abantu barora abagaka chensi nini abasubati abamura ogocho kwa basavu dinga nkiotagete yayo mweshimiwa twataka igana ekenge igogenda buya na mbegeta matuko gose na bere week ndo bisi fully monday oja watena kina ne broka nini injuondore ntebi problem kero karanko anda senate am capable to articulate the issue nga iga to watabo ko ngitase kitase mna bono ande kibira ogende dandora ogende mbakasi sauti ogende korogocho ogende arari mkuru talents tubwato my friend young people innovative but hawana chance njemune sene tango batana njobisi yane ntevingo what is it that you are capable chances yo toko tumia their brain not their physical energy chances yo toko batenga njungo kabango innovative nkigete kere gukora no manyite manene chi organization irenga chire Kenya aga chiko support chances lakini those chances are not known and they don't have the information akonyoro mandaka na nje ndabugie keyboard bia sana organization nero etegete kokonya abana bali bakobugichi keyboard but they don't have that information so bogambi bwa nembolinga nje nkobe link between the mwananchi and the leadership inju njene servant of the people nju tegerera ga mwana watenga nje in fact yongo ko ndenge kuna spoken word nga gitogo go chanua nga gitogo kobeko kombite na abana bande egere nayo nyore kwende a way yo komenya because that is your talent. That is what is lacking. No ogenda no mupira. No nye boxing about sports. Ogenda se bijiji batanga abana ba waka sports. Na yabana miaka 5. Na yabana miaka 11. Abana bali no bali. Give them a chance, they will show you what they have. And that is leadership. Ndoriko ligino dogori yebiro gabe ngata jikori kichibesa. Chibesa kingo jikori jo bosene tanya mbone na agachira nya abana bana na so miri ba college university konsi. Again tongori ngene ngakingo sabu abantu ba Kenya before ndararuwe nseye. Ntige na inchi liga simne ina gotenga. I am the only with my other team. Omogusio jagete initiative yo kaleta bagusi Nairobi paka tokanyoro bogambi. Obuono to bwate baba simbarati abashimwa governor bakuerorera bagotebanga na inche bono omogusi governor na abeire Nairobi omochumbe na achirega iga. I'm proud of that. Kanga bono nko bajera singa governor ningi atankonyerete. Governor kobe governor na kobo mo MP Nairobi. That was a score as a community omogusi. No kugana kwanenga kero kwa kwanira mugani ya masomo sana koranga no bate ekerenga yo konya ke avansia ba Kenya bali bare sabana awaraki wasi skuru watere bare congested na coach bakonya uno mo senator ko oversight one kinga ko oversight banyara ko bakunyore machine iliyo ko oversight chabati manyeti go zeya ikerarire koraga mu gabana so korega asi onye taraye ikerani oje ko bako oversight ere kinga ahora que vamos a la bali chabati chabo ili baya milioni mo kera rituko in fact no joka education is the equalizer for everybody abana bonse pia se support ekana abori to bogambi madale njena supported personally abana 57 injebeka from my own packet grade 4 grade 5 grade 6 whatever na reko baire school alafu tisa hata short courses oza kokonya abana in enabling them to achieve education that one puts abana in a very good position aso mwana kwagyu aso mwana ko manyengi yako kora gekaro kwa support education na one institution jirinde jira my friend nyore ngana so iro bosene taiga Nairobi na riura manyenga nima yatako konge merangwa because institution njiro abatagete omuntu omonene agenda agongo nkyo tagete institution njiro abagatanga boy child girl child young mothers single mothers those kids who have dropped out of school batete ko bakonya batete ko igwa from leadership uko babekamo kwa bakonekitire baba chi CPO kwa batengi mutera abatana ndune chinko ko totete gutuga kwa kubaira se CPO ilikuwa makuru kwa batena abatenene muna garanta yabo baichi besa abana aba train bakore biasara biye kwende to konyora boyi bigo sa abana bale stress bagusiba itomba cyane gite Nairobi ya my friend umonda ko buganga ngangusi lakini ntuntu tagitiyo cyane ke gusina no cyo cyane ka Nairobi then what are we doing to cyane gakorokana ndese gwachire kuri ginaro cyandike na utwadete no nabagusiba ito nago cyagara uko ka keumbu uko ka sotigi ebitina biya wenda amu nyetigera aria akero go jana iro ibona romu gusyo mino muna aye ekana na enkurigure no nya gwasera tugukuruka igoro yobora gigoro yobo bona enchu Nairobi kabo muntu muya because Nairobi orosi chabati nyame Nairobi wabenta na baya matatu Nairobi utwara M-Pesa Nairobi wabene takataka okoni by the way no je takataka agana gite Nairobi gana takataka ki
takataka by the way kiora kore kasi takataka tigango having the best ever paying job in Nairobi County igasi takataka otware gari ya mutware chigari ibere gosotware no bwate center ya sorting mukubuguri takataka ku estate mwenye sort omato kubuguri ku estate wakanwa kokoenda se sorting center ya kwa ruzi box kwa ruzi chichuba na andi kwa iro gachikupima segete elibone gutigare takataka yamanya kuiruta ndora ne county ya wakana bono wakana chibesa maragarenga maragatatu kwa mayo konyorori igite bichano omatekero mondabwa tebeso mubuko nabo muchafu ase yanga ono mutokosomia abantu lakini abantu baitone karabana Nairobi kuikana into banyoro omuntu uri gukwaneke gusitata na into twata no mungno tamatige suai tamatige songo na ino mungno moiti kujabu na chipasa ri karo chigoja chipasa ringo jira abantu baito bangangana kwa igwo munugu kwani toyo omongina naro gosoko gurwege chicho tana omongina ya kinje kwale gonkonya no na gasakara ku mongina ta wero doko pandikani ngoko manyite uri ero mubora kago senta kana ngero mumanyite ngoko tego tene gap iringa na nje bono tigange gumuno mu Kenya ni bwensho na chaga nyore passport nyore pasari ngonya rabana. That is why I'm very passionate thing yani obokongu na ro Nairobi nje na ibori to pande we kuru mu chimo taka ngakina paka goja gasoma goja kana paka university goja gokora whatever none bintu mbwa taboni wango tenge bintu ibingeira sengenjo ya mapenzi ya Mungu. I'm not better than any other person. Pati tware kuri turungi. Tware kunyo turungi nka tware gota chense. Njena begete gakoro tikana kana gite form 1. Tware nkorara riyo inse. Lakini sei toga ndaboni ga my friend yakora kana paradise. Bona kiki ntagerete ngabana bari bari bataranyo chance. At least ni nchenche abantu batano, ni nchenche abantu 20. Of course Nairobi amatukana abere 27 years. I can count abantu ari kiregase. Abantu na nechire baho karegase bagatanga I am here courtesy of Mheshimiwa Pius. Yese ngicho chinga kyo Mheshimiwa Pius chichiere sana na ngo kwa chinga kicho cyo mwele kabisa nyare ko bako kwandra ande no mugusie me county Nairobi. Narege gote abati tuned live from Nairobi Eastlands. My concern to the aspiring senator is that there is another guy competing with him from Embakasi. Is he ready to have a consensus with him so that they should not split Omogusi votes, which is equivalent to 210,000, and maybe stand a better chance to win it as Omogusi. What is his political stance, 1 term or 2 term, because it will also play a big role in his political ambitions. Thank you. I'm Honorable Amos Bugita, the incoming MCA Hitibo Ward in Nyamira County. Thank you, Mheshimiwa. Thank you, Mheshimiwa. Koritibo Ward. You are my good friend, I know. Ona abana bari na nechire gasi. Abanyote university ngamoncho kani mna leadership yako. Yes, it is possible. Nje kana ngoja kuanfail my manifesto. I'll stand and tell the country nga nchama kintenene. Na ande igonde 1 term gusende 2 term. That one will come at the right time. Sibona toramu. Boni gane serikali imende. Ega singo kona ne serikali ne ye county. In regard to ninja nintenene mugusione na rotenine ya mugusina na rotenine abagusi imbara obatenine tariyo yomo in fact no ndani sani umari umuwakiri na tenine babo masese mbatenine babo umusambatenine babo fitali simbatenine. This is an election whereby ugocho kwanira abantu ba investor yawo omuntu uri uratoke na abagusi abatu abarorega abalene Nairobi ntuanya gwaka kura mune block toiguanane na no mugusi akaraga tembu na gana mwakiro omuntu imino tiswali litagane ya ukobori oyu mugusi Pius yakoro kwa bano Pius nyeniki ntuana gwaka mune block lakini intagetenje goncho kana chikwende chiwodi Jones pin kore campaign yane no gukora nere campaign ya yakore ekerere ike time ngabono tuabikirwamo tutagete go decide nkonyorekana I'm not the best. I support whoever will be taken. Na ade toko kore mikutano Embakasi, Westlands, Kayole, wapi tomaye ko koro mukutano monene go sini Uhuru Park. Kero mondadu chibesa tore taba gusibe to sini chiri bikomi. Tomata ibono rero tuamuri esabanta batatu go sembalenga ngo step down. Agere kure yo mugusi yaba mune block. I'm ready. Alafu ntenene gako arege ntako chikokora na kingo chikokora. Nero yura toke na mubuire. Nera support togende because ntuma denegasi gokora ragaiga abana njina obara deciding Pius toro gito bwati point. Ngo atole nyare belibaga. Akarana atenene tisimba arati. Njina abegeto mugusi yamu wensi pi. Paka ngabaleta Nyayo Stadium. The late Raila Odinga gatabango mugusi atakere kwa gwekoraga kama Nairobi. I never voted for Simbarati. I was still in banking. Ngate Simbarati nganote teko tenekero ke aire connection yonsi piane. Simbarati umheshimiwa governor. Nje na moire tege chichi.
Embakasi South kwa Ruben emiake ine amenyire Nairobi simbarati ya governor tana go ikororo ngamuiro paka tukaigoro obisi ya ODM agatana Pius abana bagusibare ganga ikwabo manyira simbarati nje mwerite paka Dangote nje mwerite paka Limuru nje mwerite paka University just tokatana gake na bagusiba ito ntubuga ati mugambe Nairobi so ekarenga kiyere ike bago challenge bago tebanga na kimate karoro kiongozi totakera si mugambe na ayo takogamberu I can step down, I can support whoever is there. Olibaro de chingurunjiro ara talking a difference nero engineer, mo support ya gambe as long as tonyo rana office. Ine office ya community, tari office ya ne personal. Omushimwa esengi chinga kichiteka chauto ikapsanga te tuwenta kwasoka. Ngana yawo yo mwelio. Osomo gusi tubata bagusi pipeline tubata bagusi Embakasi gabo bagusi abange wakwane Kayole Risambu. Nkikerio chikubakorra na YU. Nende ya njena sabeiga abagusi baito bali bari Nairobi toko basaba soko nyenyekea asama abira nande kwa heshima kubwa keroge kintu tenine nje no mheshimiwa Pius nje am one of the aspirants bago tenine kerogo nje gango sabali bageri monge kerogo monge nafasi ase bali mutama yete mutanya kondora nene na maiso mochi mondole nande abandi Nairobi mama yito almost 90% akite keroge ketoko kenyora nje konyoro mugusi nara ro olepete mbuyete amo kuma support lakini okonyora nere ngani mubueta support abana ba minongo chikubogoria abana ba inongo chikubogoria mine gulipiko create a link yo mugusi omwanto uri kawaida anyoreri bagaso obisi senator anyora sa kuboria maswali anyora si opportunity chikotoka egere na inchento gena na akorire gento nje bano gande 55 years moko ngi miaka iyo 5 ngwaka ego cha gotoka ngaba na agotire nko andandika abalenti niko andaka ngo bera lakini nko andandika na ora my mama and my dad na bongo tabanga na Nairobi enjera na jagete yo mugusi twanyorire birogo gete na bagusi beto mbagenda takokonyeka because there will come a time moja kunyuranga ngoja geto abo mugusi Nairobi and I will be great ne toke ngeke na kure go se moyonde lakini abantu baito tokale peaceful elections and peaceful na kera ko iguru na jire campaign kera ko iguru na jire area yao injuto kwane na ndabantu baito teto tuarege gasakukaringa uno mugusio ito injuto tegerere to ndo mukutana toruororo egere na into tonyorenga tunailimika asamanga nande mangana na mange mudanya mutamanyiti ayata kwano se TV kegerero lakini rituko ni mugono mugusio ino no mwana ino nje no mugusio original ngiboire gusi ngakini ugusi musubati no mugusi abana bana na bagusi mimi sio wa kukuja. So I want us to have a very peaceful election and to sabere ensi ito to sabera abarai baito akartoko ando buchagusi tari tutomanyete mono nyasaye nero manyete and we have the best leaders who will lead these people. Yes. Mbia mono so kwa na abantu wa Nairobi na mbia mono so ikeme studio mambia bona ego mheshimiwa na to tang to chinyinge we kogo cha to kwa na mangi urege siasa na ne to endere komanya ni na komentana anene gwasabiro marembe tro chichikura chine cyo mwakoja asabiro marembe abantu bansi bakore marembe nande toigwana ne Kenya ne yito Kenya tiriko nande bono turi gikugura Kenya ende to konyesariye tukakiro montako rigina ngaita wasware tikatole ne Kenya yito tole ndabana baito we go forward as a country because we need unity and unity is power. Bia mono kabisa sogocha nyasa guseseni mwache mwana cha vyochi de Cameron getana igire chinse sano cha bono mambia buno ngo koro mu rubetro bini mambia bona ego kaito korinderia ichuma ego cha chinga kibune chiga tuma litukori angyo cha katiso resto ikachinse komicha maragoba asomo roberio bwe chikosoria mona abanyango ngo tukwana mange menye urubia chikoso ikoro kwa Daniel Omwaga mega yemenye oto to baterere kitazaki nto abatelo isinyambura na boyego nto abateneli wonse barakinga chibi cha mwana mariogi ago ikire senjere ya benetro bini ya ikiro mwe ari onkoro kwa Daniel Omwaga.